kuria Mbeere North kwina Malava, Kasipul na Kisa East ikoretwo cihurite propaganda njuru kuhakana ndoro gwikiranira mikana ona bara itari na bata. Gachagua ni akoretwo akinyiriirie aikari a kuria Mbeere North na kumera ati inyue mutikae gwitikira atongoria a UDA guka gwika campaign guku gicigo giki, na muthenya umwe thutha-ini Governor Mbarire ni arahoete IEBC ire Gachagua atige gucoka guthie kuhurira guteti mundu ugwitwa mutongoria wa kiama kia DP thiini wa gicigo kiu. Tathikiriria imuigwe miario ya Cleophas Malala. Araugire atiriri, natembea akirudi hapa Kisa Mashariki siku nyingine tutamtoa suruali, huyo ni fuko wa NIS. Ni mukuigwa miario iria ikwario ni atongoria aria mapio marathi ati gwika campaign. It is such a sad situation. Na kwa kulia kungi ni ndakora nake Riggy G ati tunataka kutangaza hapa kuwa siku ya kura hakuna mgeni atakubaliwa hapa Mbeere Kaskazini mpaka kura ipigwe na uchaguzi ukamilike. Riu ni kuratwika ati ithurano nini cihurite irumi gwikiranira mikana kwaganira gitio oro ndumwe na propaganda cia kuhakana ndoro na cia giko, na ni uteti uria twenaguo kwa ihinda riri. Hakenda ni ndakora gabica Kamboni Halwale, mundu gwitwo Philip Aroko, Boyd Were oro ndumwe na Cecily Mbarire gatagati kana katathi ka ngatheti ya Taifa Leo. Icio nicio ciekirirwo na ni itanyitwo gwikwo kiumia tuthiete tariki 20 Sheshe ni hakuhe nawe.